Kubor nagaslem jong unongsan hima. Kajing senjor ki tiles basiang ya surok ban pin itnat ya khandai lat kalabu jingma penban ki nong shong di dukan harut surok ban ki nong let nongwan namar ki kaliru ki ya lang ha kaju kapor. Kajing tumu ke sarkar jela ban siang de ki tiles ya surok apdeng ke khandai lat kalong ban pin itnat ya kani ke jaka kamtam nagbenta ki nong jungo kai perthai. Nrai lai I bagajing senjor jagini ki tiles kadai nadu kalat banle chapail senama barim bat kasurok banihar chadu thambi joy. Habau nong thok kubor layo banyakren bagi nong shong di madan harut surok kilapin pau banadu balas sni guni ki tiles kilapin sni udor shisha ya ke kendailan. Sao lên sao namar ba kita mesti bayar di tiru ani buan ha kila or hantam kita men lebih beli tas lade itu kila or baik ni ting 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 hi namar beli ni kita itu iwan sini si jandu ni kali tang bagi kira ini kita itu ting kedukan dengil kiarat oh tama hap tiki tahu kiskuti ke ai dan masaun em dan em jumai api sao itu padan em am ya pi kan basong nomor ba kini kim skam shoot nak kita skam shoot ba ki kait namar ba ni kadai ke jing sniu kini kita kadai bagiat kali na dei ba aslam na ni tim sur namar ba tang la rocky way kilaki lebar khai dia poliur kadai baslap kadai khai tang la ngam kumi wi ko lete sebut dia poliur ke ketina mi pi na oh kesi ani seni be changi oh dah ya tak bagi plastik kita kila yon pek ong manisnan kristian kila yawan kita di baba ya ong ban buyok jaka ban buat mau ban buat siap lu kan no ne manisna ni hadir room kila repair tang ba kamda kam skam super minute kam skam le ne sur repair le ne tak skam santulet thamai baik hai ni ani pibi t-shirt senang kristian seneng ma melecha sadar Litas tentang sidang sipol pendai terbalas. em talong gede bayat kali bas kaki na Kali hi. dia kaki kan Tentang sipol ini ada siang. Suara tadi kisirok. tapi kumta pigi pat ba kilang la ban le da kisrok na la ba da tiles na ban ke jing ai jemut kaki kan na betul ma tigi ni room kila repair tang makam scam Nung kam ban le da thamai no ne ko Misuaro hang ne, mana misuaro hang ne la, them mum ne kila repair teng ne ro. to makam scam ne pa Mati kasa tas se tu tas kali la. Kasong ha kibol jo ki bahalol mo, nama ki yo I. Kane te kene lenti yai paksa. tom le ka PB mo jaka bawan barok ki Baro ki bayai lenti na ne ki yo I la bejo. Na ne mate, kamu long betum pokong do ka. oh kumta dan lang aduh hang ne ma Nang ne. Slapte ka khti ki jan kina parne dia ki berum tu long beriang dalam sekte Jadi menta kila repair ka long kumno pi besong ni. ni kuni ta tang pang para yang ta malah siap ta Siap mah.
Ki phi chong pan hang ne ka wit ne ki kali kia thang ne la khi dan em jumai phi yo Đến lúc chừng mà thì ma ki la khi ne ki sai xem siêu thế đại gia đó là siết là về dân rửa xiên thì repair cầm nề ta slap yang tu là không đi bắt khách nên là lọc chú Sa boleh du siap ni teh tangkanan lai lakon le. ki la chong sam na ta slap ni dah sah le gum no ta kan dah leh dah kan ini dah leh dah beskan dah nak bane cuma ha nam chule ni teh kementerian Ijai nama dawan terus teh sebari teh long kam style ni teh. Kam dah biang lai jak buram ha. jabram lo ne wa bin long ni dah Kan ka pipi belakona lu dang long ni teh. Nah, kayaknya ngai ni besok ni tak dibayar lagi kan. Tepung di cerong. Oh. Bencar ya. ta tu ba phang ju ti khung dong piang ta Em tepung sipar ki lek tu ki jensot ki ur ki presen bunut mah. Tengah setia orang. Abun ba kalau. bon blo Tadi kecing bom show ti jong ini kita. oh ki or ki bayat Long kawak kan ki Kawak. jensot. Ki jensot. ta Ki jensot ki wak ka sipar kan ki ur. Ni besok ni temlele dah sampai istri ki bayar bayang kan. ki perslap pelong no ki sakti nam chi Tapi dah yuk ka cenderung tak ada kemau. chi phi le gum no phi hap sap Yang ni sini kan nilai long dok dibayar. bayat Ni telah ada pasti nilai tu. Dibayar. kementang i ki la repair ki la le da ki dibilat phi i na das kem na i dang sing su Masuk masukkan. ayat kali ay kali mo kai ke jikwa ju phi kwa ban wek lot barak ne kwa ba Wah makin lek ni kan dah makin kentri bahag kan kentri penskem bahag kan. Dia dah kaskem tu kayak kecebok kan namnya su ban lang tu kalau ayat dia kaslah.